nana kugereranyaho urukundo. Yumva ibyawe binyure mu mwuka, asikie maneno yako kupitia roho, kugira ngo tubashe kumva ibyo dushaka mu gihe nk'iki, ili tuyajue mapenzi yako kwetu, de kumva no kumvira, tupatie uwezo wa kusikia na kutii, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, amen. Reka tuganire kurokoka iki gihe. Tunataka kujifunza somo linalosema tuokoke kipindi hiki. Kigiye muona kuri benshi kitwa cy'imperuka. Wakati huu kwa walio wengi ni wakati wa mwisho. Kurokoka iki gihe. Tunataka kujifunza namna ya kuokoka kipindi hiki. Uwo ni wo mutwe w'amagambo tuganira. Hicho ndicho kichwa cha somo tutakalojifunza. Mvugo rusange nuko abantu bazi ko iki gihe ari igihe cy'imperuka. Kwa ujumla watu wanajua ya kwamba kipindi hiki ni kipindi cha mwisho. Ariko benshi bemera ko ari imperuka iyo hari ibyago bagize. Lakini walio wengi wanakubali kwamba siku hizi ni siku za mwisho wakiwa wamepata shida. Ariko iyo batarabona ibyago bibwira ko isi kiri gisore. Lakini kabla hawajapata shida wanafikiri kwamba dunia bado. Noneho turi mu mpanda ya karindwi. Tuko katika baragumu ya 7. Iyo mpanda ya karindwi, hiyo baragumu ya 7 yahereye mu 1844. Imeanza mwaka wa 1844. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo iyi mpanda rero baragumu hii irimo byinshi, ndani yake yamo mambo mengi. Icyo mvugaho cyo n'ubwacho gusa, anayoyazungumzia kwa namna ya pekee ni 1840 uko niho impanda ya kabiri yarangiye neza, ni 1840. Umuvuduko wayo ugatangira muri uwo mwaka na imvuzo Yesu yinjiye ahera cyane, na kasi yake imeanza mwaka huu aliokuwa ameutamka Yesu alipoingia patakatifu mno. Hari ibitero bitatu Satani yagabye ku isi. Kuna mashambulizi matatu ambayo shetani ameyashambulia ulimwengu. Ndio tuvugaho nubwo hari byinshi. Hayo mashambulizi matatu ndio tutayazungumzia ijapo yapo mengi. Hari ibinyoma byageranijwe n'inzoga za Babuloni. Upo uongo ambao umefananishwa na mvinyo wa Babeli. Hari intambara z'imperuka ariko kurakara kwa mahanga. Na kuna vita vya siku za mwisho ambazo vimefananishwa na hasira za mataifa. Hari indwara za moko yose mu misi y'imperuka. Na kuna magonjwa ya kila aina katika siku za mwisho. Malaika wa gatatu byose agomba kubyerekana. Malaika watatu hayo yote atayadhihirisha. Bukaba muti wabyo byose uri mu butumwa bwiza. Na hayo yote dawa yake imo katika ujumbe. Noneho kubw'ibyo aho nimuhakurikirana, kwa hiyo ukiyafuata mukamenya neza ko Satani arashaka intumba nyuri impande zose. Shetani anatafuta kuwaua watu kupitia pande zote. Arashaka kunyura mu ntambara. Anataka kupitia vita, arashaka kunyura mu ndwara, anataka kupitia magonjwa, abarusimbuza akabanyuza mu binyoma ngo bazarimbuke by'iteka ryose. Na watakaokoka hayo yote shetani atatumia uongo ili waangamie milele. Noneho niyo mpamvu tugomba kwiga icyo kigwa. Ndio maana tunapaswa kujifunza mambo haya. Noneho kubw'ibyo nimuhakurikirana neza, kama mtayafuata vizuri, ntabwo turi butinde kuri byinshi. Hatutachelewa kwa mambo mengi sana. Ntabwo turaza kubabwira uko isi ihungabanye. Tutazungumzia namna gani ulimwengu umepata shida. Mu kinyejana cya 20 katika karne ya 20, ya nyamaswa ya kizuruguma rwayishe, yule mnyama amepona jeraha la mauti. 1929. Na hilo limefanyika mwaka 1929. Ibyo ni byabaye ariko hari habarangije intambara ya mbere y'isi, byo bita Première Guerre Mondiale. Hayo yametukia baada ya vita vya kwanza vya dunia. 1914 kugeza na 18. Vita hivyo vimeanza 1914 mpaka 18. Bwa bundi bwari buhari mbere. Maana yake ni kwamba mnyama amerudi na yale mamlaka na uwezo wake aliyokuwa nayo kabla. Ubushobozi kuma leta na mapolitike. Ni kwamba ni uwezo kwa madhehebu hata na siasa za dunia. N'ubushobozi ku madini n'imyemerere. Na uwezo kwenye madhehebu na imani zake. No kongera gusubira mu bushobozi yarasanga ngo mu kuyobora Gatolika. Na kurudi ule uwezo na kurudiana ule uwezo aliyokuwa nao kwa ajili ya kutawala wa Katoliki. Aha rero uzamutse gato cyane. Kwa kupanda kidogo hapa, icyo yabyaye
yake matokeo yake ni ukwiyunga kw'ibihugu bikarema icyo bita ONU. Mataifa yameungana kwa pamoja kwa ajili ya kutengeneza umoja wa mataifa. Noneho kugira ngo niburi bihugu byegerane, ili nchi zipate kusogereana, bifatanye gushaka amahoro na kutafuta namna ya kupata amani, kwirwanaho, hata na namna ya kujikimu, gutabarana, kusaidiana, yarangiza n'uburyo bwo kujya inama yo gushaka umutekano ku isi, na namna ya kufanya karne ya 20. Nyuma baadaye habayeho kwiyunga kwa madini. Umetokea umoja wa madhehebu. Kwiyunga kwa madini, umoja huo wa madhehebu, Yohana nibyo yeretswe ari igishushanyo cy'inyamaswa. Ndiyo maono ya Yohana aliyoyaonyeshwa kwamba ilikuwa ni sanamu ya mnyama. Bavuze ngo igishushanyo cy'ikintu, wanaposema sanamu au picha, haba hari ikintu gikomeye. Hapo ni jambo zito. Icyo utazi mbere ntabwo wamenya ishusho yacyo. Kama haujui kitu katika uhalisia wake, hauwezi kujua picha yake. Bivuze ngo utazi inyamaswa ntiyamenya igishushanyo cyayo. Maana yake haiwezekani kujua sanamu ya mnyama kama haujui mnyama. Iyi nyamaswa rero yari yihe? Mnyama huyu ni nani? Ni ya yindi yari yarakomeretse. Ni yule mnyama aliyekuwa amepata jeraha. Ya yindi yaje gukira. Ni yule mnyama ambaye amepona. Yato. Na kuipinga sabato, no gushaka kuyobora imyemerere ku isi, na kutaka kutawala imani katika dunia, nibinyura mu myemerere y'iyo madini yishyize hamwe, yatakapopitia mambo hayo, yatakapopitia katika imani ya madhehebu ambayo yameungana kwa pamoja, bazaba baremye ishusho ya bya bindi byigeze bibaho kera ngo byitegure gukorwa naho bikozwe n'amadini ashyize hamwe. Watakuwa wamefanya sanamu ya yule mnyama aliyekuwepo zamani, maana yake kutenda yale ambayo zamani yalitendeka. Nibiramuka ayo madini abayeho, kama madhehebu hayo yatakuwepo, agafatana na kuungana kwa pamoja, na mareta yafatanye, na huku serikali za dunia zikiwa zimeungana, bagasangira icyerekezo na kuunda umoja, mwelekeo mmoja, aha niho hantu hateye ubwoba. Hapa ndipo kuna sehemu na sababu ya kuogopa. Ariko mwibuke ko turuvuga ibitero bitatu. Lakini kumbukeni kwamba tunazungumzia mashambulizi matatu ambayo shetani ameshambulia dunia. Zibihugo nizamo. Kuna vita vya inchi kwa inchi na makabila. Aho hagomba kwica abantu. Lazima watu watakufa kwa ajili ya hilo. Hari intambara z'indwara. Na kuna shida ya magonjwa. Ibyorezo birahari. Yani yapo magonjwa ya tauni. Yarangiza hariho inyigisho z'ibinyoma. Na kuna mafundisho ya uongo. Ibyo byose nico bita imperuka. Hayo yote maana yake ni mwisho. Noneho kubw'ibyo cyose kiragenda kigera ku iherezo. Kwa hiyo kila kimoja kinafikia mwisho wake. Kubw'ibyo roho hazabahindagurika ry'ibihe. Kwa hiyo yatatokea mabadiliko ya hali ya hewa. Noneho ntabwo rero kwari kubaha picha y'impamvu turi mu misi y'imperuka. Ilikuwa ni kuwapatia picha angalau ili kila mmoja ajue ya kwamba tuko katika siku za mwisho. Kwiyunga gukira kubupapa. Yani kupona kwa jeraha la mauti, yani mamlaka ya upapa kurudia, no kwiyunga kw'ibihugu, na kuungana kwa pamoja kwa mataifa, no kwiyunga kwa madini, na umoja wa madhehebu. Inyuma hariho umuhanuzi w'ibinyoma. Nyuma yake yupo nabii wa uongo. Bizakora iki bintu? Haya mambo yatafanya jambo gani? Byahishuwe 16. Ni Ufunuo sura ya 16. Murongo waho ni wa 13. Mstari wa 13. Ntabwo mbitindaho cyane arabaru nko kubatungira gatoki impamvu tuvuga ngo turi mu isi y'imperuka. Ni kama vile kwa nyoshea kidole kwa nini kuwajulisha ya kwamba kwa nini tunasema tuko katika siku za mwisho. Bari ngomba kumenya ibimenyetso. Ni lazima tujue dalili. Murongo wa 13 katika fungu la 13, wa 14 na fungu la 14, wa 15 hata na 15 haranditse hagira hati imeandikwa kwa kusema, nuko mbona mu kanwa ka cyakiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanu bizizi binyoma hava mu myuka itatu mibi isa n'ibikeri. 13 imeandikwa, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Icyo bintu ni ibiki? Haya mambo nini maana yake? Umurongo wa 14 katureba ibyo bizakora. Katika fungu la 14 tutaona ya mambo gani watakayofanya. Myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote
kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Muhumve neza. Hapa anaomba msikie vizuri. Imyuka uko ari 3. Hizi roho 3 itava hamwe kandi gakora bimwe, ambayo haitoki pamoja lakini inafanya mamoja. Mu kanwa k'ikiyoka, katika mdomo wa chura, mu kanwa k'inyamaswa, ni katika kinywa cha mnyama, mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma, na katika kinywa cha nabii wa uongo. Bigenda bitiye havuye mu myuka kandi gasa n'ibikeri. Ni imefanyikaje mpaka zitoke roho ambazo zinafanana na vyura? Kubarangira ntabwo twabirangiza uyu munsi, ubwo no kubereka neza impamvu tuvuga ngo turi mu iherezo. Na tawaelekeza kwa sababu haiwezekani kuyamaliza yote. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo aravuze ngo niyo myuka y'abadayimoni. Ndizo roho 3 za mashetani. Iyo myuka ikora ibitangaza. Roho hizo za mashetani zinafanya miujiza. Iyo myuka isanga abami bo mu isi. Hizo roho zitawaendea wafalme wa dunia, yibahuruza mutima udutabare, na kuwaita ili wawasaidie. Iyo habaye impuruza ubwo bari gutabaza. Kwa sababu kama itakuwepo kengele ya kuita, itakuwa kama vile kuomba msaada. Ngo icyo kivuze ngo iki? Nini maana yake? Aravuze ngo nini maana yake? Aravuze iri jambo rikomeye. Neno ambalo ni zito hapa, ndashaka umuryiteho cyane. Anataka lisikike hapa na mlifuate vizuri. Kuko turyumvishe byatworohera cyane. Kwa sababu mukilielewa litatusaidia sana. Ikigoye umuhanuzi w'ibinyoma, nabii wa uongo, ikigoye inyamaswa, shida kwa yule mnyama, ikigoye ikiyoka, yani kile kinacholetea shida joka, ni umunsi ukomeye w'Uwiteka, ni siku ya mwisho ya Bwana. Bapfikinawo. Sasa wana shida gani na siku hiyo? Umunsi ukomeye w'Uwiteka, siku ile iliyo kubwa ya Bwana. Kangugire ngo ni pièce ya defense, ni ufite impande ebyiri. Yani ni kama vile una pande mbili. Nukugaruka kwa Yesu. Yani kuna ile siku ya kurudi kwake Yesu. Ni Sabato. Na pia ni Sabato. Ibyo byitwa umunsi ukomeye w'Uwiteka. Ni siku iliyo kuu ya Bwana. Noneho ibyo bintu bigoye umuhanuzi w'ibinyoma. Hizi siku ni shida kwa nabii wa uongo. Kubw'ibyo uko arwo bimeze. Kwa hiyo kufuatana na vile mambo yalivyo, abana b'Imana babwiwe ngo iki? Watoto wa Mungu wanaambiwa nini? Cyangwa se barabwirwa nandi? Au wanaambiwa na nani? Ubwo babwiwe ngo barwane ku munsi ukomeye w'Uwiteka. Kwa sababu wanaambiwa kwamba wapigane kwa ajili ya siku ya Bwana. Reka tubaze Maraki we, uwo munsi ukomeye w'Uwiteka utwaye ikabo bantu. Hii siku ya Bwana ambayo wanaipinga ina shida gani? Yani inaletea tatizo gani hawa watu? Haravuze mu gice cya 4 cya Maraki. Katika kitabu cha nabii Maraki sura ya 4, umurongo wa 5, tutasoma lile fungu la 5. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu ya kuogofya. Bigaragara neza kwa aba bantu ya myuka 3 iteye ubwoba n'umuhanuzi Eliya. Ina maana zile roho 3 zinaogofywa au zinaletewa hofu na nabii Eliya. Inkuru ya Eliya, habari za Eliya iteguza ubwoko bw'Imana, hizo habari za kuandaa watu wa Mungu, bagatanga icyo bita avertissement final, bagatanga uruheruka, wakiwapatia onyo la mwisho. Uwo ni ukangaranije umuhanuzi w'ibinyoma, ndiye anayeletea wasiwasi na hofu kuko Eliya nubundi murabizi kuko musozi Karumeli yahanganye n'abahanuzi b'ibinyoma. Kwa sababu hata Eliya kwenye mlima wa Karmeli amepambana na kukabiliana na manabii wa uongo, kandi yahanganye n'umugore wabazanye witwa Yezebeli, na alikabiliana na mwanamke aliyewaleta hao manabii ambaye jina lake ni Yezebeli. Kandi Eliya yarahanganye n'umwami warubashigikiye bombi, na Eliya alipambana na mfalme ambaye alikuwa anawaunga mkono hawa wale wawili. None Imana izohereza n'ubundi muhanuzi Eliya, na Mungu amesema kwamba atamtuma nabii Eliya. Noneho kubw'ibyo rero, kwa hiyo sasa munibuke ko umwami Ahabu, kumbukeni kwamba yule nabii yule mfalme Ahabu akimara guhura na Eliya, alipokutana na Eliya nyuma ya cyage cy'imyaka 3 n'igice, baada ya ile miaka 3.5, yarambwiye turaho Eliya nakaga wateje Isirayeli. Alimwambia kwamba hivi ni wewe Eliya mtahabishaji? Burya akaga Isirayeli yari ifite n'umwami yabonaga ari Eliya wakabateye. Kumbe hatari na shida ambayo Israeli ilikuwa nayo
mfalme alikuwa anaona kwamba ni Eliya aliyemsababisha, icyo gitero kizagaruka. Shambulizi hilo litarudi. Cyo kubona Eliya ari ubangamiye isi. La kuona ya kwamba Eliya ndiye anayetatanisha ulimwengu. Niyo mpamvu bazahuruza abami. Ndiyo maana watawaita mafalme. Yabuna ni mututabare. Kwamba John mtusaidie. Turwane ku munsi ukomeye w'Uwiteka. Tupigane kwa ajili ya ile vita ya siku ya Bwana. Subira ku murongo wa 14 rero. Tutarudi kwenye ule mstari wa 15. Ahangaha haravuga ya magambo ngo katika kile kitabu cha Ufunuo Ibyahishwe 16 murongo 15 16 15 dore nzaza nk'umujura, nasema tazama nitakuja kama mwivi, hahirwa uba maso, heri akeshaye akarinda imyenda ye na kuyatunza mavazi yake, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Urukumva kubwo Eliya icyabwiye abantu. Mnasikia kwamba Eliya anachowaambia watu, ababwiye ati dore nzaza nk'umujura, tazama nitakuja kama mwivi. Ntabwo ari Yesu aturutse ku bicu, si Yesu wakati atatokea kwenye mawingu, ahubwo ni ubutumwa buje gukangurisa, bali ni ujumbe ambao utaamsha dunia. Kuko Yesu naturuka ku bicu, kwa sababu Yesu atakaporudi kutokea mawinguni, abamutegereje n'abatamutegereje bose bazabimenya. Wale ambao wanamsubiri na wale wasiomsubiri wote mambo haya watayajua. Abakunda kwiga reka mbasomere iyo 20 gusa. Wanaopenda kujifunza anataka kuwasomea mafungu haya mawili. Yesu naturuka ku bicu ntabwo azabanje nk'umujura. Yesu atakapotokea mawinguni hata kuja kama mwizi. Aravuze ngo sikiliza ni wapi? Ibyahishwe 6 Ufunuo sura ya 6. Ni mutugweho muduhisha amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Maandiko yanasema kwenye mstari wa 14, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Mwumve kubwo Yesu ataje mu ibanga. Sasa hapa tunapaswa kuelewa ya kwamba Yesu hata kuja katika siri. Imisozi irabimenya, milima itajua, ibirwa bikorwa ahantu ha, hata visiwa vitahamishwa kutoka mahali pake. Abakomeye bo kwisi nibo babanje kubibona, wenye nguvu wa duniani ndio watakao yaona mapema. Watakimbia, baja musi y'imisozi, wakakimbilia chini ya milima, baja mu mavumo, hata kwenye miamba. Abwira ya misozi bati, wakiambia milima kwamba sasa numva kubwa bushobora kukuvugisha. Sikiliza kwamba kumbe hofu inaweza kumfanya mtu aseme maneno sio. Babwiraga imisozi ngo bahishe barigeze baganira nayo. Hivi wataambia milima ya kwamba tuficheni. Kuna kipindi kingine waliwahi kuzungumza na milima. Kwa Yesu kuzaba guteye ubwoba kuruta abo bari basanzwe bateye isubwoba. Yani ujio wa Yesu utaogofya zaidi ya vile wanadamu wanavyoogofya dunia. Uno bateye ubwoba abandi banyabyaha. Wenye dhambi wanaogofya wenye dhambi wenzao. Ariko icyo giye kugaruka kwa Yesu n'imisozi zagira ubwoba, n'inyanja izava hayo, yarangiza ngo ijuru rizingwe maze bahahamuke. Lakini Yesu atakaporudi hata milima itaogopa na wenye dhambi mpaka na visiwa vitahama kutoka mahali pale. Ibyo kwari kubakuramo kuri benshi bizera ngo Yesu azaza mu ibanga. Ilikuwa kwamba tuondoe ule uelewa ambao sio sahihi unaoambiwa kwa walio wengi kwamba Yesu atakuja siri. Ibanga ni ubutumwa bwa Eliya. Kitakacho kuja katika siri ni ujumbe wa Eliya. Ni uguteguza abantu kwitegura kwa Yesu, nibyo bizaza. Ni kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Yesu. Ndivyo ujumbe huo ndio utakao kuja kwa njia ya siri. Muzabisanga muri Luka 21. Mtalisoma hilo katika Luka sura 21. Murongo wa 26. Mstari wa 26. Aravuze ngo dore arazana n'ibicu. Nasema kwamba maandiko yanasema kwamba tazama yuaja kwa mawingu. Noneho tusome uwo murongo mwumvi. Tusikie maneno hayo. Kugira ngo nibura tubashe kumva ibisabwa. Ili tuipate kuyaelewa matakwa ya Mungu. Haranditse hagira hati, ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aziye ku bicu, afite imbaraga n'ubwiza byinshi, nuko ibyo byose nibitangira kubaho muzararame mu buri mitwe yanyu, kuko gucungwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Mstari murongo no 27. Maandiko yanasema hapo ndipo atakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu
umekaribia. Usubiye ku murongo 26 ukirudi juu kidogo kwenye mstari wa 26 haranditse hagira hati abantu bazagusha ihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho mu isi kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Watu watavunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayo upata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Nicho cyagihe ni nyuma yo kwijima kwizuba mu 1780. Hapo ni baada ya jiwa kutiwa giza mwaka 1800 1780. Nicho cyagihe ukwezi kwahindutse amaraso n'ubundi mu 1780. Pia ni kipindi kile ambacho mwezi utageuka kuwa damu katika mwaka 1100. Ahangaha muhumve neza. Hapa tutaomba msikilize vizuri. Noneho kubw'ibyo kwa hiyo muhazirikane neza. Hapa tutapata kuelewa vizuri. Niba ushaka kumenya ubuhanuzi, tunapotaka kuelewa unabii vizuri, ni saa ikwereka neza higiye kigeze ngumenye gikwiriye gukorwa. Ni saa ambayo itakuonyesha mambo gani uyafanye kwa wakati huu. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo sasa ibyo byabayeho mu 1780. Imefanyika mwaka 1780. Hari mu kwezi kwa gatanu. Ilikuwa ni mwezi wa 5. Hari tarike nziza ya 19. Na ilikuwa tarehe 19. Tarike 19 ukwezi kwa gatanu 1780 niho izuba n'ukwezi byagize hinduka. Tarehe ngapi 15? 19 mwezi wa 5 1780 ndipo jua lilitiwa giza na mwezi ukageuka kuwa damu. Nyuma y'imyaka 53. Baada ya hapo miaka 53 mu 1833. Mwaka 1833 inyenyeri zaraguye. Nyota zikaanguka. Ibyo byose kwari guteguriza abantu imperuka. Hayo yote ilikuwa ni kuandaa watu kwa ajili ya siku za mwisho. Bitewe nuko ari intwari ntiyikenera gutungura. Kwa kuwa Mungu ni shujaa tena jasiri, yeye hataki kuvizia. Bitewe nuko nta wayikoma mu nkokora ishatse yavuga ngo mu gitondo kandi kaza ntugire icyo yitwara. Kwa kuwa akitaka anaweza kusema kwamba atakuja asubuhi na atakuja, hakuna wa kumzuia. Ariko uko Imana ikunda abantu kabitishimira kurimbuka kw'abanyabyaha. Lakini kwa kuwa Mungu hataki wanadamu waangamie, noneho byonyine muhazirikane neza. Anaomba mufuatilie vizuri. Imana iteguza hakiri kare. Vinafanya Mungu awaandae watu mapema kugira ngo nibura bye kutugora, ili watu tusiwe na shida, kugira ngo tube duteguwe, ili tupate kuandaliwa vizuri. Ntabwo ibya Yesu bizaba mu ibanga. Mambo ya Yesu hayatakuja sirini. Kuza kwe kuzasobanuka. Kuja kwake kutakuwa kitu ambacho kinaeleweka vizuri. N'abatagiye mu ijuru bazabimenya. Hata wale ambao hawataenda mbinguni watajua kwamba Yesu anakuja. Undi murongo umwe tutasoma fungu lingine moja. Na Wathesalonike ba mbere 4:16. Ni Wathesaloniki wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Noneho kubw'ibyo kwa hiyo buri wese urubugerageze kumva, kwa kila mmoja ambaye ni msikilizaji, harimo aya magambo agira ati, mna maneno yafuatayo: kuko umwami ubwe ubwazaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tuzijyananwe nabo tuzamuranwe mu bicu gusanganira umwami wacu. Ntabwo abantu bazagenda ari umwe. Si kwamba mtu ataenda akiwa mmoja mmoja. Yesu azamanuka. Yesu atarudi, atashuka. Impanda y'imperuka izavuga. Wakati parapanda ya mwisho itasema. Hazaba n'ijwi rya marayika ukomeye. Na kutakuwa sauti ya malaika mkuu. Abari bapfuye bazuke. Waliokufa watafufuka. Abazaba bakiri bazima hamwe n'abapfuye bazamuranwa mu bicu basanganira umwami mu kirere. Na wale watakao kuwa wamekufa watafufuka, washirikiane na wale walio hai kumraki Bwana mawinguni. Byose nta banga ririmo. Hayo yote yanadhihirisha kwamba hakuna siri. Muri Babuloni bati Yesu azaza mu ibanga. Lakini katika mafundisho ya Babeli wanasema ya kwamba Yesu atakuja kwa njia ya siri. Muri Babuloni ati nukuri Yesu azagenda abanza jane 144 azagaruka kujana itorero. Na wengine katika mafundisho ya Babeli wanasema kwamba Yesu atakuja katika siri na kuchukua 144,000
na baadaye ndipo patakuja kulichukua kanisa. Abandi bati reka da ahubwo isi ntizezwa nta bantu bazaja mu ijuru. Wengine wanasema kwamba dunia hii ndio itakayotakaswa, hakuna watu watakaoenda mbinguni. Abandi bati Satani azabaho imyaka 1000 asigari isi ibeho itagira umushukanyi. Wengine watasema kwamba shetani atafungwa miaka 1000, dunia ibaki bila kuwa na mtu na wa kuishawishi. Noneho ivyo byose urukumva nizo nzoga za Babuloni. Lakini hayo yote ndio mvinyo wa Babeli. Noneho kubw'ivyo, kwa hiyo mubanze mwumve ko nta banga ririmo. Msikilize na muelewe ya kwamba humo hakuna siri. Reka rero nsubire kuri bya bitero bitatu. Atajaribu kuyarejea yale mashambulizi matatu. Ndagira ngo muhumve neza. Atajaribu anawaomba wote tuwe wasikivu. Hari inyigisho z'ibinyoma. Yapo mafundisho ya uongo. Nazo azica benshi. Hayo mafundisho ya uongo yatawafanya walio wengi waangamie. Kandi abizeye ibinyoma na wale walioamini uongo, naratanga izo nzoga za Babuloni bazazinywa. Yani ni jambo la kushangaza kwamba wale watakao kunywa mvinyo wa Babeli izahanwa igihano gikomeye. Babeli itaadhibiwa adhabu kubwa sana. Nasomyemwo ikintu kimwe cyiza. Kuna maneno aliyoyasoma ambayo ni jambo zuri. Ni igihano, ni adhabu. Ntabwo ari kubishima hejuru. Si kwamba labda anafurahia au anawasimanga. Mu gice cya 18:24 kibyahishuwe. Katika sura ya 18 fungu la 24 katika kitabu cha Ufunuo. Babuloni irabwiwe ngo kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ayabera n'abiciwe mu isi bose yabonetse. Na ndani yake ilionekana damu ya manabii na watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. N'abiciwe mu isi, hata na wale waliouawa duniani nabo bazabazwa Babuloni. Kumbe hata wale waliouawa duniani watawekwa juu ya kichwa cha Babeli. Kuba muri Babuloni nakaka. Kumbe kuwa katika Babeli ni shida kubwa sana. Nicho kitumi bandi banza gusohora abantu bayirimo. Ndiyo maana Mungu anataka kwanza watu watoke katika Babeli. Nyabu na mutarimburanwa nawo. Enyi watu wangu, tokeni ndani yake, msije mkaangamizwa pamoja naye. No kubyago byawo. Msije mkapewa adhabu yake. Imana iri kwanga ko hagira beza barimbukana na Babuloni. Mungu hataki walio wazuri waangamie pamoja na bitewe nuko Babuloni zabazwa hafi kibi cyose cyabaye ku isi. Kwa sababu Babeli itaulizwa kila aina ya maovu yaliyofanyika duniani. Intumbi z'abahanuzi, maiti ya manabii, intumbi z'abera, maiti ya watakatifu, n'abiciwe mu isi, hata na wale wote waliouawa duniani. Ari abanyoye itabi bagapfa, waliovuta sigara na wakafa. Ari abanyoye inzoga bagapfa, wale ambao wamekunywa pombe wakafa. Ari abizeye ibinyoma bagapfa, walioamini uongo wakafa. Ari intambara zamenetse zabayeho, hata vita vya kumwaga damu ambavyo vinaonekana. Babuloni kuko kwigisha umuntu kinyomuka mubwira ngo amategeko y'Imana yavuyeho bivuze ngo nahinduka umwicanyi n'umubeshyi. Hayo yote yatadaiwa Babeli, kwa sababu kuwafundisha watu kwamba amri za Mungu zimetoweka ni kama vile kuwafanya wawe waongo na wauaji. Hapo Yesu yavuze ngo ntimukatinya bicu umubiri ahubwo mutinya bicu ubugingo. Hapo ndipo Yesu aliposema kwamba msiwaogope wale wanaoua mwili, bali ogopeni wale wanaoua roho. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo icyo gice ndagarutse. Hapo amerudi. Ngarutse noneho kubirebana intambara ntabwo nzijaho. Hata zungumzia sana mambo ya vita. Ngarutse ku ndwara noneho rero. Anakuja kwenye magonjwa. Kubera iki? Kwa sababu gani? Indwara zirahari. Magonjwa yapo. Kubera iki? Kwa sababu gani magonjwa yapo? Asoma ahantu habiri gusa. Atajaribu kusoma sehemu mbili. Yesaya igice cya mbere. Isaya sura ya kwanza. Umurongo aho n'uwa kabiri. Ni mstari ule wa pili. Aya umukugeza 6. Mpaka 6. Ngiye kuri cya gitero cya 3. Anaelekea lile shambulizi la 3 ambalo shetani ameliandaa kwa ajili ya ulimwengu. Kibinyoma, uongo. 2. Ni uongo. Cya 2 ni ntambara z'isi. La pili ni vita vya dunia. 3 noho ni indwara zisanzwe z'umubiri. Ni yale magonjwa ambayo ni ya ulimwengu. Aha murahumva murya. Hapa anataka musikie na muelewe hivi. Yesaya, katika kitabu cha Isaya mu gice cya mbere sura ya kwanza umurongo waho wa 2 mstari wa 2 haranditse hagira hati, imeandikwa hivi: umva wajuruwe, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Mstari wa 2, sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea,
nao wameniasi. Bigaragara neza ko umubyeyi usanzwe n'undi agira amabere abiri. Ni wazi kwamba kila mzazi hata wazazi wa kawaida wanayo matiti mawili. Ariko ayo mabere abiri n'undi nayo konsa. Lakini hayo matiti mawili ni kwa ajili ya kunyonyesha. None Imana igaragaye nk'ifite amabere abiri. Sasa Mungu na yeye anaonekana kama vile ana matiti mawili. Na iravuze ati nonkeje abana. Kwamba nimewanyonyesha watoto. Ariko se abantu bonkiriye. Sasa watu wanapenda titi la namna gani? Hari ry'ibiryo n'ibinyobwa n'ubukire. Yani kuna titi la kwanza ni lile ambalo linahusika na mambo ya kimwili, yani vyakula, vinywaji, hata na utajiri. Hakaba n'ibere ry'ijambo ryayo ryo gucyaha, gukebura no gukosora. Lakini pia kuna titi la aina ya pili ambalo ni neno lake linalotusaidia kusahihisha hata na kukosoa. Kugira ngo mubyumve, niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ili mlielewe vizuri ni kwamba Biblia inasema kwamba mtu haishi kwa chakula tu, bali anaishi hata kwa kula neno la Mungu. Burya Imana itanga ibiryo. Kumbe Mungu anatoa chakula kandi nyuma agatanga n'ijambo. Lakini pia anatoa neno lake. None Imana iti nonkeje abana ndabarera. Sasa Mungu anasema kwamba nimewanyonyesha watoto na kuwalea. Konsa ni ibiryo. Mungu ananyonyesha kwa njia ya kupena chakula, kurera n'ijambo. Hata kuwalea ni kuwapatia neno lake. Ariko bararenga barangomera. Lakini baada ya kukua wanamuasi Mungu. Inkimenya nyirayo. Ng'ombe humtambua bwana wake. Hata na punda hutambua zizi lake. Israeli bondi babizi. Bali Israeli hajui watu wangu hawafikiri. Hata watu wangu hawafikiri. Inka basigaye barukwa n'ingubwenge. Yani ng'ombe anawazidi akili. Noneho tujya ku murongo wihuta. Sasa tuingie kwenye mfungu linalofuata. Dore wabwoko bukora ibyaha we. Tazameni enyi watu wanaotenda dhambi. Abantu buzuwemo no gukiranirwa. Watu mstari wa ngapi? 4. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, wazao wa watenda mabaya, abana bonona, watoto wanaoharibu, baretse Uwiteka basuzugura uwera w'Isirayeli, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, baramuhararukwa basubira inyuma, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Mbona mnataka kupigwa hata sasa hata mkazidi kuasi? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa. Tangu wayo wa mguu hata kichwani hamuna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha, havikufungwa, havikuzongwa wala havikulainishwa kwa mafuta. Ezekiel 3:6. Katika kitabu cha Ezekiel 46. Oya 3:6 Aha. Samahani, ni 34 mstari 36. Sura ni 36. Reka menyari oya ni kanze mpabwire mpageze mwihangane, ndetse ndakeka mpabonye vuba. Haranditse hagira hati harabango kandi ni 44 umurongo wa 22. Kandi ntibagacura abapfakazi cyangwa abagore basenzwe, ahubwo baje oyaho nibindi. Cyo nashaka kuvuga na magambo avuga ko Imana izateza abantu mugiga ndetse no kuva amaraso. Ni katika maneno aliyokuwa anataka kuyazungumzia ya kwamba Mungu atawasababishia watu tauni hata na kuvuja damu. Nico gituma, ndiyo maana tugomba kuhitaho cyane. Hapa tutayajali sana kugira ngo tumenye neza ibyo dusabwa n'ibyo tubuzwa, ili tujue mambo gani tunaruhusiwa na yale tunayokatazwa. Kuko iyo tubayeho ntitumenye ibyo tubuzwa n'ibyo twemererwa, kwa sababu tusipojua yale tunayoruhusiwa na yale tunayozuiliwa, duhura n'ingorane ikomeye cyane mu isi. Tutakutana na shida kubwa sana hapa duniani. Bigaragara ko isi iri mu kaga, dunia iko katika shida, nabwo igomba gutabarwa, lazima isaidiwe. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo yo murongo we kubacika
katika lile fungu tunataka tulipate vizuri. Ezekiyeli 38 38 umurongo wa 22 fungu la 22 harimo amagambo menshi yamo maneno ambayo ni vizuri tuyasikie. Zamusorezaho amateka yanjye, muteze indwara ya mugiga no kuva amaraso, kandi we n'ingabo ze n'amahanga menshi yari kumwe nawe nzabamanuriraho imvura y'inkundura, mbateza mahindu manini y'urubura rukomeye n'umuriro n'amazuku. Byose ku isi buno birahari. Nami nitamuhukumu kwa tauni na kwa damu, nami nitanyesha mvua ifurikayo na mvua ya mawe makubwa sana, na moto na kiberiti juu yake na vikosi vyake na watu wa kabila nyingi walio pamoja naye. Mugiga ivuzwaho tauni inayozungumziwa hapa ni ibyorezo, ni katika yale magonjwa ambayo yanalipuka. Kuva amaraso, kuvuja damu. Huno hari indwara ziva amaraso. Yapo magonjwa sasa hivi ambayo ni ya kuvuja damu. Abantu bamerewe nabi cyane benshi. Watu wana shida sana. Harabava wenda mu cyo bitubuti nyanga mu Kirundi cyangwa se birabana n'imihango y'abakobwa. Wapo wale ambao wanavuja damu kipindi cha hedhi. Hari abantu bava imyuna yo mu mazuru. Kuna wengine ambao wanavuja damu kwenye pua. Hari abava gusara imyijima barwayi gaturika. Wapo wengine ambao wanavuja damu kwa sababu yini imepasuka. Hari indwara za Ebola ziva. Yapo magonjwa ya Ebola ambayo yanafanya kila tundu la mwili damu ivuje. Urubura rurahari. Mvua ya mawe ipo. Amazuku arahari, birunga biturika buri hata mioto ambayo inalipuka kwenye volcano ni ya kila wakati. Byose byerekana iherezo. Haya yote yanadhihirisha ya kwamba tuko kwenye mwisho. Tukigaruka hafi, tukiwa karibu bado, kugira ngo nibura tugaruke ku ndwara, ili angalau turudi kwenye magonjwa. Ndwara zirahari. Magonjwa yapo. Mu bihamya umuzingo wa mbere, katika kitabu cha Shuhuda gombo la kwanza, kiba kitubwira ngo ubukristo mu muryango. Katika somo linalozungumzia Ukristo katika familia, baje yacha y'ijana 15, ni ukurasa wa 115, aratubwira ngo Satani azateza indwara z'imitsi. Tunaambiwa ya kwamba shetani atasababisha magonjwa ya mishipa, ateza iz'ubwenge, hata na magonjwa ya akili. Ngo azateza zo gusaza ubusabusa, atasababisha magonjwa ya kufanya watu wazeeke haraka haraka. Ngo kuko Yesu adatabaye vuba isi yahinduka umwirare. Kwa sababu kama Yesu hata ingilia kati mapema, dunia itageuka kuwa tupu. Ndagira ngo benshi muri kubona ko bikomeye cyane. Na nyinyi ni mashahidi kwamba mambo ni magumu. Mugihe ngiki katika wakati mgumu kama huu, reka turangira abantu bose bakiriho. Tunataka kuwaelekeza wote walio hai. Tugomba kurya, tunapaswa kula, ariko tukarya ibituvura. Lakini tule chakula kinachotutibu. Tugomba kunywa, tunakunywa, ariko tukanywa ibituvura. Lakini tunywe kile vile vinywaji vinavyotutibu. Tugomba gukora, tutafanya kazi ku rugero, lakini kwa kiwango kinachotakiwa. Gukora kwacu nako guhinduka umuti, ili utendaji wetu wa kazi usiwe wa kutuharibu. Tugomba kuryama kugiha masaha 8 yuzuye. Tutalala kwa wakati unaofaa, maana yake tupate usingizi kipindi cha masaa 8. Siyo bagije ko turi mu gihe bita ngo ni ivutu no gusinda n'amaganya y'isi. Yani hasahau kwamba kipindi chetu ni kile ambacho watu wamelewa kwa ajili ya mahangaiko ya dunia. Ibyo abantu benshi barimo nagakabyo. Watu wengi yale wanayodili nayo ni kupitiliza. Ababanebwe aranebwa akanebwa ku buryo ananirwa no kwiyarurira. Kama ni yule mvivu, anakuwa mvivu haswa kiasi kwamba hata kujipakulia chakula anashindwa. No kwisasira uburiri bikamugora. Hata kujitandikia kitanda anashindwa. Kwisukira amazi bikamugora. Hata kujiletea maji inakuwa kazi kwake. No kwishirira inkono ku mashiga bikaba. Hata kujiwekea chakula jikoni inakuwa kazi. Abantu nk'aba babanebwe nabo bakabije barahari. Hao watu ambao ni wavivu hapa duniani wapo. Biravuze ngo nibasanga ikimonyo. Maandiko yanasema kwamba waendee nini? Chungu. Asante sana. None kubw'ibyo, kwa hiyo sasa hari abandi nabo bakora. Wapo wengine ambao wanafanya kazi. Bagiye gukanguka mu bitotsi. Yani wakati waliamuka katika akili zao. Basanga abandi barabasize. Wakaona wengine wamewaacha mbali. Bafite umurage w'ababyeyi. Yani wana ulisi kutoka kwa wazazi. Basigiwe n'abavandimwe. Ambao wameachiwa na ndugu. Babonye ubutunzi bwinshi. Wanayo mali nyingi. Maze wakanguka ni mukabirukankaho. Lakini wewe ukiwaangalia hao ambao wana mali walioipata kwa ulisi na kuachiwa na ndugu zao, wewe unakimbizana nao. Ukajya gukora utariye. Unafanya kazi bila kupata chakula. Wagaruka mu kiruhuko karyo uhagaze. Unaporudi kwenye kipindi cha pumziko unakula hali ukiwa umesimama. Ugasubira ukazi wihuta. Unarudi kule kazini kwa wasiwasi tena haraka haraka. Gutaha. Unachelewa kurudi. Ukarya mu gicuku. Unakula usiku umeendelea. Ukongera kubyuka kare. Alafu unaamka mapema sana. Bigahinduka ubuzima. Na hiyo inageuka kuwa mtindo wa maisha. Maze yarangiza indwara zikaza. Na magonjwa yanaingia.
bamwe bazitewe n'ubunebwe, wengi wana magonjwa ambayo wamesababishwa na uvivu, abandi bazitewe no gukora cyane, wengine wana magonjwa ambayo yamesababishwa na kazi ambayo haina kiwango, yani kufanya kazi sana. Icyo bita recreation, kongera kwirema. Wakati usingizi ungekuumba upya tena, ariko ntugifite amasaha yo gusinzira, hauna muda wa kusinzia. Mu gitabo bita Guide de formation personnelle, katika kitabu hicho ambacho ametaja harimo amagambo atubwira ngo iyo umuntu adasinziriye amasaha 8, yamo maneno yanayosema kwamba kama mtu ikitokea asisinzie masaa 8, mu gitondo iyo bamupimye basanga yajimije serire z'amaraso zigera ku 800, atakuwa amepoteza seli za damu kwenye damu 1800, yani 800. No, ubwo wumva ari 800, kama utasikia kwamba idadi yake ni 800 za seli, ubwire ko warya umunsi umwe yazigarura. Usifikiri kwamba chakula cha siku moja kinaweza kurejesha hizo cells, ahubwo zirikana neza ngo, bali tambua vizuri kwamba wareka gukora, bora uache kufanya kazi ukarwara. Hapana, ngoja niseme vizuri. Unaweza kuacha kufanya kazi na hapo unapatwa na magonjwa, kandi ushobora gukora ukarenza urugero na bukarwara. Lakini pia ukifanya kazi kupitiliza pia utagonjwa. Noneho warya na nabi, pia ukila vibaya na bukarwara, utagonjwa. Ayo na marembo wahangayika ukarwara. Tena ukihangaika utaumwa. Aya maremba ne haya malango maine, kudakora bitera indwara, kutokufanya kazi inasababisha magonjwa, gukora ntubone umwanya wo gusinzira bitera indwara, kufanya kazi na kukosa muda wa kusinzia inasababisha magonjwa, kurya nabi bitera indwara, kula vibaya inasababisha magonjwa, umubabaro urudaca utera indwara, huzuni isiyo koma na yenyewe inasababisha magonjwa. Ubutumwa buheruka bushaka ngo nibyo byose ayo marembo yose abantu bayamenye. Sasa ujumbe wa mwisho unataka hayo malango yote watu wayatambue. Kushaka byinshi umwanya muto, kupata faida nyingi kwa muda mfupi. Uzibuka ko muri Bibiliya tubwira ngo inyugu nziye mu maguru mashya amaherezo ntihira. Kumbuka kwamba Biblia inasema faida inayokuja haraka haraka haiwezi kuleta mbaraka. Muracyari bato, bado walio wengi ni wadogo, abandi barashaje, wengine wamezeeka, wenda muri bake, au pengine mko wachache, abandi mufite ibiryo, wengine mnavyo vyakula, hari amafaranga, wenda zipo pesa, ariko imishinga irayaruta, lakini miradi yenu ni mingi zaidi ya pesa. Unataka kuyafikia mengi, ariko akanya ni gato, lakini muda hautoshi. Jawibuka ko ubuzima buruta uburyoshye. Kumbuka kwamba afya nzuri ni bora kuliko mambo mengine. Amagara mazima aruta amagana. Yani afya nzuri au afya njema ni bora kuliko utajiri mwingi. Noneho buryo ubwenge n'ubwugamo. Kumbe hekima ni kinga. Akamaro ko kumenya naka, kwa sababu umuhimu wa kuelewa ni hii, ubwenge burinda ubugingo bwo bufite. Ni kwamba ujuzi unageuka kuwa mlinzi wa yule ambaye ana hekima na ujuzi. Mu gitabo cyitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, katika kitabu hiki kinachoitwa Mind, Character and Personality, iyo umuntu ariye nabi, mtu anapokula vibaya, page 458, ni ukurasa wa 458, harimo ile magambo atubwira ngo, yamo maneno yanayosema iyo urya buri kanya, kama unakula kila wakati, haranditse ngo tere mure sans cesse en action, igifu cyawe gisigara kimeze nk'imashini ihora ku kazi. Itakuwa kama vile mfuko wa chakula umegeuka kuwa mashine isiyo koma kufanya kazi. Lero organe digestif s'affaiblisse, imyanya yabo inoze ibyo kurya igacika intege, viungo vyake vya uyeyushaji yani vinachoka. Le cerveau est privé de sa force vitale pour permettre à l'estomac de faire son circuit de travail. Igifu ubwonko bwawe bugasigarana intege nke, na ubongo wako utabaki ukiwa na udhaifu, ubwo guhora ku kazi ko gutabara igifu gihora gikufite imirimo itarangira, kwa sababu kazi ya ubongo itageuka kuwa kusaidia mfuko wa chakula unaofanya kazi bila kumaliza. Mwe urya saa moya, wapo wengine wanakula saa moja, abanywa agakoma, anakunywa uji, saa 2 akarya utunyobwa, saa 2 anakula karanga, saa 3 akanywa kahawa, saa 3 anakunywa kahawa, saa 4 akabari agatsima ku, saa 4 anakula mkate, saa 6 ataha kongera karya, saa 6 anakula tena, yasubira mu kiruhuko bakamuha icyayi, akiingia kwenye pumziko anampatia chai. Bese bikagaragara ko bisa naho ku kazi igifu cye kigomba gukora ubutitsa, inageuka kana kwamba mfuko wake wa chakula unafanya kazi bila kukoma. Les facultés mentales sont affaiblies, ubushobozi bwo guteka
gutekereza bwawe maze bugacika intege. Nguvu zako za kiakili zinakata tamaa. Niyo mpamvu mubona se ku isi iyo bagenzura mu birebana niba ku isi. Ndio maana walio wengi yani wanapofanya tathmini ya mambo yanayofanyika hapa duniani, aratubwira ngo ibibazo byose biboneka ku isi byaba iby'intambara, inama mbi, gushamirana kwa moko, wanasema kwamba vita vinavyotokea duniani, ushauri mbaya, makabiliano ya mataifa au makabila, seso de conseil de l'après-midi, ni inama ziba zarakomotse nyuma ya saa sita. Hayo yote chanzo chake ni mashauri yanayotolewa baada ya saa sita, nyuma yo kurya, yani baada ya chakula, ubwenge buremereye, wakati akili zimekuwa nzito. niho basinya madossier, walio wengi ndipo wanasaini hata mikataba au hata niho basabwa inama bakazitanga, walio wengi ndipo wanaombwa ushauri hata wanautoa, bakabitanga bahaze bagatanga mbizi gashamira nyisi. Wanatoa ushauri baada ya kuwa wameshiba, wanatoa ushauri mbaya na dunia inavamiwa. La stimulation excessive et l'épuisement des forces vitales, les rangs nerveux, le beurre à toute discipline, entité irritable. Ayo maraso ahora ajya mu mutwe buri gihe, kwamba hiyo damu ambayo daima inaenda kichwani igatuma imbaraga zibeshaho zicika intege na kufanya nguvu zinazouisha zichoshwe. Umuntu akaba uwo bita ngo ni umunyamahane, na mtu anageuka kuwa mkorofi, akaba umuntu wigomeka na kuwa mtu muasi, ntagire iteko na rimwe agenderaho, akiwa mtu ambaye hajali sheria yoyote, agashinga ijosi, na kugeuka kuwa mtu ambaye yani hawezi kugeuka shingo, noneho yarangiza akivumbura ubusabusa, na anageuka kuwa mtu ambaye anazira. Ngiyo mpamvu mu butumwa bwa Marika wa 3, ndio maana katika ujumbe wa Malaika wa 3 habamwe icyo bita kwirinda. Kipo kipengele cha kiasi. Sababu kurya, tunastahili kurya neza, tena tule vizuri, kurugero rwiza, kwa kadri ambayo ni nzuri, kwa kiwango kinachotakiwa, tena ukiwa umetulia, bivanzwe neza, vyakula viwe vimechanganywa vizuri, bikwiranye n'amasaha urimo, na hivyo vyakula viwe vinalingana na masaa ambayo umo. Ubwo ni hubaye umutampera. Hapo ndipo utakuwa umekuwa mwana kiasi. None hubaye umutampera rero bizabyara iki? Sasa kama utakuwa mwana kiasi utapata faida gani? Kugira ngo humve neza, ili uelewe vizuri, ni hugira icyo bita sante, utakuwa na afya nzuri, ugira amagara mazima, utakuwa na afya nzuri, ukagira icyo bita sobriete, alafu ukaba ku rugero, utakuwa kwenye kiwango satisfait, ukanyurwa, alafu utarizika, ukagira icyo bita sagesse, utakuwa na ukagira ubwenge, utakuwa na hekima. Ibyo bintu kwa ari bine, haya mambo kama vile yalivyo maine, niwo musaruro wo kwirinda, ndio faida tena na mavuno ya kiasi. Abantu bagira ubwenge, watu hawa watakuwa na akili, bagira amagara mazima, watakuwa na afya nzuri, baririnda, watakuwa na kiasi, kandi baranyurwa, halafu watarizika. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo ibyo bita ngo ni production de 4S: satisfaction, santé, sagesse, sobriété. Ibyo rero byonyine ubwabyo gusa wewe kumva byoroshye. Usifikiri kwamba haya mambo ni rahisi. Kugira ngo uzabe umuntu wirinda, ili uwe mtu ambaye ni mwana kiasi, uwe umuntu unyuzwe, uwe mtu anayerizika, uwe umuntu ufite ubwenge, uwe mtu mwenye akili, ufite amagara mazima, uwe na afya nzuri, ubwo azaba ari umusaruro wo kwirinda. Utakuwa umepata faida ya kiasi. None se niya munyumva? Sasa kama mnanisikiliza vizuri, kwirinda birakenewe, kiasi sikinatakiwa. Noneho mu butumwa bwa Marika wa 3, kumbe katika ujumbe wa Malaika wa 3, none se mwisi birakwiriye. Sasa tujiulize, kiasi kinatakiwa katika ulimwengu kweli? Kumucuruzi, kwa yule mfanya biashara, umunyeshuri, kwa yule mwanafunzi, umutegetsi, kwa yule mtawala, kuwariwe wese, kwa kila mmoja wetu akeneye amagara mazima, anapaswa kuwa na afya nzuri, akeneye ubwenge, anapaswa kuwa na akili, akeneye kwirinda, anapaswa kuwa na kiasi, kandi akeneye kunyurwa, na anastahili kurizika. Kabibyo watu mutwe, la sivyo utachanganyikiwa. Ahangaha rero mvuge ngana ku musozo. Hapa atazungumzia akiwa anaelekea mwisho. Reka twerekeze ku biribwa bimwe bimwe. Ngoja tujaribu kuyazungumzia baadhi ya mazao au vyakula baadhi ya vile ambavyo atavizungumzia. Murebe ukundi Imana ari nziza, ili mjue namna gani Mungu alivyo mwema. Hari ibintu byiza bijya bibaho. Yapo mambo mazuri ambayo Mungu aliyafanya. Nubwo iki cyorezo cyateye, ijapo tauni hii imetokea, sanureba nubwo giteye igihombo hamwe nawe, ijapo janga hili limeleta madhara na hasara, harimo n'icyanzu cyo kuba ukwirinda bisa n'ibyoroshye, lakini pia kuna njia ya kupata kiasi. Kuba mu rugo, kukaa nyumbani, gukaraba kenshi ku munsi, na kunawa mikono mara nyingi kwa siku.
ongeraho ibi bikurikira. Ongezea haya yanayofuata. Kurya neza. Kula vizuri. Kurya neza se ni ukuhe? Sasa kula vizuri nini maana yake? Ntabwo ari urukarango. Sio kwamba ni vyakula ambavyo vimewekewa viungo vingi. Ahubwo ukeneye ibintu bituma umuntu ataruha cyane. Bali unatakiwa kupata vile vitu vinavyofanya mtu asichoke sana. Ukirinda ibyo kurya byihebesha. Na ujihadhari na vyakula vile vinavyoleta kukata tamaa. Ukeneye umunezero mu bwenge. Unatakiwa kuwa na furaha katika akili. Ukeneye avoka. Unahitaji avocado au parachichi. Ukeneye ironji. Unahitaji chungwa. Ukeneye ni papayi. Hata na papayi unahitaji. Izi ni imbuto. Haya ni matunda iyo zihuriye mu muntu mwanya umwe, ambayo yakiwa yameunganika katika mwili wa mtu kwa muda mmoja, birema amaraso. Vinasaidiana kwa kutengeneza damu. Birayoza iyo yarari mu myanda. Na kusafisha damu kama ndani yake mna uchafu. Byongeramwe abasirikari bikayarinda. Haya matunda yanaongeza nguvu za kinga ndani ya mwili. Bonumva ngo icyo bita ubutari cyangwa se fer. Kwa hiyo chuma, madini ya chuma iboneka muri zirambuto. yanapatikana katika yale matunda. Harimo ibyoza birimo. Hata vile ambavyo vinasafisha damu vimo. Bita rendre pire cyangwa se depilation iri mu rumungungo. Kwamba kusafisha damu utaipata katika hayo matunda. Noneho tena mu ipapayi katika tunda la papai hafitemo n'amahirwe ya ryaba ryawe ry'umuhondo. Pia kuna faida ya ile rangi yake ya njano. Harimo amahirwe y'amaso. Kuna msaada kwa ajili ya macho, mwijima, ini, umugongo, uruhu, hata ngozi, amenyo, meno. Yarangiza hose kugira itoto, kureba neza, ubwonko buruhutse, igipapayi. Kama utakuwa na mwili ambao yani ni ule ambao unapendeza, alafu kwa kutazama vizuri, vile vitakavyosaidia katika vitengo hivyo ni papai imo. Icyo twitaho kile tutakacho kijali nuko birimo amaraso. Haya matunda matatu ya aina tatu yanatengeneza damu. Nuko byongera abasirikari. Hata inaongeza kiwango cha kinga kugira ngo indwara ze kukuvogera, ili magonjwa yasikushambulie ovyo. Noneho ku cya kabiri, la pili, dukeneye pome. Tunahitaji apple, karoti na tungurusumu, hata na kitunguu saumu. Aya masarada atatu, hivi vyakula vya aina tatu. Pome ni tunda ariko lijana n'imboga. Apple ni tunda ambalo pia linashirikiana, yani unaweza kulitumia wakati unatumia hata mboga. Ubwoko bw'ibyo bita fruit acid, izi mbuto zisharira. Yani ni katika aina ya matunda ambayo yana uchachu fulani. Ibi bintu iyo biriwe, kama tutakula haya matunda, izi mboga, yani kama tutakula vitu hivi apple, karoti na tunguu saumu, nukurema amaraso, itatusaidia kwa kutengeneza damu. Niba harimo infection zirayavura. Hata kama ndani yake mna infection, matunda haya na hivi vyakula vitasaidia. Harimo kuyarinda byongeyemo abasirikare. Lakini pia hivi vyakula vinakuwa kinga kwa ajili ya damu. Harimo kuyoza na kusafisha hiyo damu. Iyo depilation igakorwa. Yani damu inasafishwa. Bimwe mu gitondo, ibindi ni mugoroba. Vingine asubuhi, vingine jioni. Ubishoboye ukabikora buri munsi ntacyo bitwaye. Kama utaweza na kutumia kila siku hakuna shida. Ubushobozi ari buko ukabikora gatatu mu cyumweru yabara amahirwe. Kama uwezo ni mdogo na unafanya hivyo mara 3 kwa siku haina shida. Mu gihe ngiki cy'ingwara za mara 3 kwa wiki haina shida. Karaba nibyo. Katika kipindi chetu hiki ambacho ni cha magonjwa ya kuambukiza, ni kweli nawa mikono kenshi, mara nyingi. Amazi arahari kwa sababu maji hapo. Shirahaga sabuni. Pia weka sabuni. Nako karahari. Na yenyewe ipo. Kabiri. Pili, biwawe. Kaa kwako nyumbani. Nibwo muri kinogi. Katika kipindi hiki. Utari gukora. Kwa kuwa hauendi kazini. Wizerere. Usiwe unazurura. Tuza. Tulia. Karaba. Nawa mikono. Biwawe. Kaa kwako nyumbani. Ongerera umubiri wawe ubushobozi. Lakini pia uongeze virutubisho hata na uwezo katika mwili wako. Ntabwo ingwara ari gusa. Kwa sababu magonjwa sio corona tu. Ahubwo hariho n'izindi nyinshi. Yapo magonjwa hata mengine. Maze umubiri wawe urinde. Ili mwili wako upate kuulinda. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Linda moyo wako zaidi ya vitu vyote vinavyolindwa. Kuruta ibintu byose birindwa. Zaidi ya vitu vyote vinavyolindwa. Kwa kuwa mambo ya wokovu inatokana na moyo wako. Namwe yo muri. Hata na ninyi mnapo.
cyangwa Mungu au munywapo, ibyo mukorera byose guhimbaza Imana. fanyeni vyote kwa kumtukuza Mungu. Zaburi 3 na Zaburi 4. Zaburi sura ya 3 na sura ya 4. Nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko Uwiteka wenyine ari uwampa kuba. Nitalala na kusinzia nikiwa huru kabisa kwa sababu Bwana ndiye anayenipatia kukaa kwa amani. Gira Imana mu mutima. Uwe na Mungu ndani ya moyo wako. Ikenere mu muryango. Muhitaji Mungu ndani ya familia yako. Kukubera mu kazi. Muombe Mungu ili asimame katika kazi zako. Isabe kukurindira abana. Muombe akusaidie kwa ajili ya kuwalinda watoto wako. Nifashe kuba ku muryango wawe. Akusaidie kujenga hiyo familia yako. Isabe kukurinda amashamira na muombe Mungu ili musiwe na mashambulizi au musiwe na hitirafu kati yako na yule mliyeoana. Isabe kukurinda ubwoba ko Satani nabwo yahahamura abantu. Muombe Mungu ili akuepushe na wasiwasi na hofu kwa sababu pia shetani anaigeuza kuwa silaha. Nuko Imana ibane natwe. Mungu akae pamoja nasi. Kandi azadushoboze. Na atuwezeshe. Adukundishe ibyera. Atuwezeshe kuwa watakatifu. Adushoboze kwirinda. Hata na kuyapenda na kuwa wenye kiasi. Tubane nayo ariko turinzwe nayo. Tuishi katika hii mwisho lakini tukiwa tumelindwa na Mungu. Tulindigwe mukumvira Uwiteka. Lakini tulindwe katika utiifu wa Mungu. Muzirikane kuba Uwiteka nibwo bwenge. Zingatieni ya kwamba kumcha Bwana ndiyo hekima. Kuva mu byaha niko kujijuka. Na kuachana na dhambi ndiyo kuwa na akili. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Mungu atujalie katika jina la Yesu. Amina.